Tunggu sini, tunggu sini. Oh, oke. Oh. 1, 2, 3. Jauh parek koki. 1, 2, 3. Suruh mami. Ya, lebih putar mereka. Oh ya, mau pamati Mike. Kamu bang. Oh.
lebih bulian tak pori lah kau. Bulian. Dalamnya. Ada mira jangan kacang tira. Por kami. Jangan kacang tira lah. Susi. Jadi kemarin kita temui dulu. Sungai. Oh. Ada kepala. Potato. Ambek kala. Ada Mika di 5 ambek kala. Oke. 1, 2, 3.
Siap-siap anak kedua bersama pasangan ya. Apa pasangan natin yun? Tahu-tahu na, iya. Kasih duduk saja nanti Indo. Mana? Saudarimu. Ya que dioli ko minatayan ni Madomi Madono dicoret nanti dalam kartu keluarga. Kasih rapi yan. Kasih jari pag-usap. Lihat ke sana. Ose, siap-siap bersama pasangan. Ranti bersama keluarga. Ranti. Nanti. Bisa dipromosi teh sampai masih jomblo. Bapak Tato masuk juga. Sudah ini semua rukun keluarga tanpa terkecuali. Oh, sudah ini anak,
anak mantu, dan semua cucu. Oh ya. Yang tidak hadir orang tuanya bisa anaknya masuk kalau ada anaknya. Meli, mana anakmu? Masuk Meli. Iya, yang tidak ada orang tua, anaknya mewakili orang tua, silakan masuk semua. Sudah ini siap semua anak mantu dan semua anak, cucu, anak mantu. Sudah ini nanti keluarga Nenek Nopi. Tidak, di depannya ke pani, pilih depannya ke pani. Iya, foto tidak kelihatan. Iya. Tidak apa-apa, foto nak kelihatan apa-apa. Supaya mana yang kami lihat? Kelihatan dia tidak kelihatan. Masuklah semua dia. Kalau sudah keluarga Nek Maria, keluarga Mama Damaris. Sudah ini semua rumpun keluarga sebelum sebelum dipori. Keluarga tanpa terkecuali. Saya ke kusau misa-misa daw din ta na di kilalay kokada. Adolfina Mambaya, silakan ke. Pokoknya semua dari luar Toraja. Saya ke di pokada si misa-misa daw ta mo di kilalay na. Taman asang rito mi turumpun keluarga. Ayo semua yang berbaju putih dan keluarga yang berbaju hitam, silakan maju. Semua rumpun keluarga. Duduk sebagian biar muat.
dia. Oke, kayaknya ini kamu dengan perempuan ya, kamu isi dengan perempuan. Tujuan kami lomban Pak Keburusan lanti atu temo may mokoni sekolah nasang ta sitakan misa sekolah misa ta tororapa ta pogaukan ni tujuan kami lomban Pak Keburusan apa dulu dia maito mekatabekan lako Majelis Gereja Toraja Jemaat Sarambu mekatabekan lagu BPK Sanggala mekatabekan lagu pengantar Sisola Dewan Stasi Patua mekatabekan lagu Toron Indo Ambe diomai batu pira-pira denominasi senga mekatabekan lako toron toma parenta sisola sang sitoyan malutena mekatabekan lako toruan toparenge tuma yoren lanti atu totemo makalima na lako mintu rapu masusa anggan na lako kita mintu sola nasang silele komi kupekatabei pantang komi kupestimani sidede nate sara Pak Keburusan tula dipogongkan atu totemo dan pira-pira orang sara tu latalingkai mas sola nasang ia matu bunga na bungkaran kada tu marasan mo lumingka mak penban na kami lomban Pak Pakatana mak pentalun na pasorongan tanda Pak Waimata
bunga na yomay kasih turusan PWGT, mak penduan na yomay kasih turusan na PKB. Onoran mak penapa yamotu sang buku kada bunga na diomay tomak parenta, mak penduan na diomay keluarga. Onoran mak pelima yamotu istirahat, onoran mak penanan penutup. Laben kamaki onoran mak penduan yamotu kami nomban. Lago majelis gereja tu la umpana tai atu disoro. Sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan nyanyi sebuah lantang ata yaitu kita na bisa bendan tak bendan. Saya buang lantang mata sampung pasakegi kuasa bena masalona naboba urang kamban mi pasake kante tangi ilan pena masalo. Opera terangikan tunoli kowi puang bung kami bapa masemi mi bengkang tua sandang mi pasak kekan tetami ilang pena masalo. Baru ini tu batengki rondongkan kaborobi. Ia tu batun juanta dadilan sangan lapuang tu umpada di langit sola lino. Amin. Selamat laku kamu sola nasang Pak kamasyan na puang matualan Kristus tu lempan masokan na siya kaborokna si tuang kapaisanan untoroy komisola nasang lan kuasa penamasalo Sia lula koduka kalemi. Kaparanuanan lan kamasusan bunga na surah na Rasul Paulus lako to Tesalonika pasal apa angka makapentalun saya lako angka 10 talu saya lako 10 apa nakuah kadan napuang tae kipurai sang siulurangku ketai mi isan ni tudiona tu sisarak mo angin di pudukna da mi masusa susi tosenga tutai na ranunna belana yake ta potonganni kumua mangka mo mate tu Yesu sia malimbangun mo sule tenduka mo tu sisarak angin di pudukna la nakaloli puang matua tete dio Yesu. Ako nang laro tu masiyang na tayo kulang karupayo aku diolong aku usulang ko na
May komita misa lang pasambayangan. O buang talusang buaban ng puang oto na kasalamaran ki, puang oto na katuan ki. Mentire ke kan dio olo malabi mi puang. Ungkanasa itu mintu kamasokanan mi siapa kaboro mi. Tutontong bang mi palempan lako kaleki sinisa-nisa. Anna mi pasipulong melo kan lante tarampak lan inan yate o puang. Si tetena la dipalimpun ni batang rabuk na te tomatuangki ambek ki pakaboro almarhum ne barang. Mi kamasyan kan aktu melo puang. Tontong siumpu mati olo malaabi mi ulen di te kami nomban kilan at tutotemo. Upasaka kan kaleki lama perangi. Pak pangadaran tu mi papayan lan at tutotemo ulen di kada malaabi mi. Kada lampakilala kan tuo lan agan arang pak kaboro milan Kristus. Anda pasti ulang melo kan puang matua. Ulen di itu penggauran ki. La abira katu kapatonganan ki mati olo malabi ni. Ang kiling kay melo te katuan ki puang. Si turu paporean ni. Susimangka ki alu lako kalemi puang. Kumasay lako tuo ki. Latuo kan umpatongan Yesus Kristus puang pelabak na kasalanki siya puang tontong ungkamasyan kan tukatuan selakona pamambela kan jome rupa-rupa sangkalangan la ditetau mi tumintu na lan kalaman na puang lan lumintu agan katuan na unsorongan mati olo malabi mi kumakamu lang pasakyan ni kamatotoran na parampo te kadami umpabengan kabataran siya kamatotoran lakorapi siya kami sumanasa pamambela kan jaume ukungan kasengkyang mi puang na tontong kitimang kure sumangat tumintu pakaboro mi lansanan na Yesus Kristus kirampo masambayan di olo malabi mi. Amin. Ya tu Bapa Santa totemo kupasak ka jome bunga na surah na Rasul Yohanes pasal 2 angka 12 selako 17. Bunga na surah na Rasul Yohanes atau 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke 12 sampai 17. Papa kilala latuolan masyamna unturu kamanaparan na patanda kasih turusan disulangi puang matua. Anakku, masura adalah ko kalemi. Bela namintu kasalami di badai motete Dios sangat na Kristus. Emintu ambe masura na lako kalemi belan na mitandai mo tu buang tu inanden mo tempon diomai emintu tomangura masura na lako kalemi belan na mangka mo mitalo itu dia begitu dia mangka mo masura mati bela na ditandai mo tu puang tu inanden mo tempon diomai. Emintu to mangura. Mangka mo masura mati. Bela na bata komi siya nani komi toro kadan na po matua siya mangka mo ditali tu dia tabulitu. Da mi kamali tu lino batu apa lanterino
Ya kiden isa tahu ungkamali telino. Manasa tahay pagkaburok na pamatua lantau ya to. Bela nantu na tulan imo. Ia mo tu kamailuan pa kalian. Kamailuan mata. Siya kasoleran. Tayo na ludyo may ambe. Sangadin na ludyo may lino. Lino yate. Iyalan solamintu kamabaluan na. Apaya tuto umpogo paporen na pamatua. Tontong selaguna. Lante agang katuan na kamasyan pigi puang matua. Maarupa-rupa jalan na puang. Umpakilala ki. Maarupa-rupa tu pangadaran na puang matua. Urampoy ki. Patun na lako kaleta tu kaapakilala siya pangandaran. Kumana kamali puang. Ya tuton na makaritutu umpogokan pak poren na puang matua. Natontong tuo say lakona. Inan diolay ya tu agan kamatian. Inan ladadi lago mintu tau to. Hai kiden natang nasalay to. Tapi ulendui kapatongan talan Kristus. Kamatian talan telino. Lampataru tu katuan selakona. Ke tontong bangki. Na ampui. Siya maadoren jo katuan tamasolanasang. Ya keminandungan tu kadan na pong matua salama sara lan inan yate. Na ada itaru ki umpatutun melo tu katuan talago pong matua. Ule di carata umpangke umpakaboro ambe siya indota. Kasiri tu pong matua kataku tu pong matua. Lalu mintu agan katuanta. Yang motoy papakilala na Rasul Yohanes na ko kita masulanasang di ko yatu paabunga na nabisa kituo selakona mika nasay kumua yatu mintu kasalan joman naritete sangan na puangta Yesu Kristus ya kuasan na nabisa paade na yabisa lalan umpotuoki ke diseroi tu mintu tang melona jo kaleta. Ia matu kasalan. Ia matu pak pangadaran na diata bulito. Ia matu mintu na kuma masero pindan teka tuanta dio olo malabi na pembatua. Tak to bisa lan pade kete tarampo lako Yesus Kristus umpalaku pengkatobaran umpamadiongan tu kaleta kanasay tu kasalan tu tapogokan nama din siyumpu meroki puang muy mate ki apa tontong takamali si tamu dan katuan dosurukan. Yang menapa maleso kumae anakku masura dalam aku kali ini. Bila namin tu kasalan mi di bademo tete Dios sangan na Kristus. Ya kemangka di bademo tu na tole pampakilala ko kita toron ambe kita to mangura kita toron Indo muite na di saabuni na lante pa suraan na pumato kuma o na te estes kita sangan ta toron Indo tapat tumba-tumba te katuan tatay sabat masay mo kupukada tae namin tu na tu di suraalan
Bela nayamo tu sistem patriark tulan tradisi na to Israel. Tumarasan ban kuma susia to dadinna. Dibuka dalam Pak Basanta ayat 10 talu 10 apa emin tu ambe masura nalako kalemi mi tandai mo tu puang tu inang den mo tenpon diomai emin tu to mangura mangka mo mitalay tu diata pulito pasule nako kalemi solanasan te toruan ambe, toruan tomatua, toruan indo. Di kanasa itongan mereka mitanda itongan mo tu puang mi. Puang mi penomay. Puang mi kataku siya lami pangke. Lan kadatuan na. Ya tu kamalabiran tu nasorongan lako kaleta na aday ki. Kataku meloy. Mikawasan melo siya merakatupuang. Sungguhkah kita sudah mengasihi Allah dengan baik dan benar, tidak dalam kepura-puraan. Inan den tupuang. Yang menakut kumalan ayat 15. Dami kamali tulino batu abalan telino. Ya kiden misa atau kamali. Manasa tae pakaborona puang matua lantau ya to. Belanda mintuna landino. Ya matu kamalion pak kalean. Kamalion patas ya. Kasoleran. Yohanes menasehati. Jangan mencintai dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan keinginan daging. Yaitu kamailuan pak kalian. Pogokan bang tu mintu tahu. Naporay na pamatua asalkan masanang tu penaanna. Cenderung melakukan dosa untuk memuaskan keinginannya. Napumasan nang siya napupay mami. Umpogokan bang tu kasalan. Umpamasan ng penan na siya pakporean na. Kamorean na. Turo bangki ko mo. Nang kalipogokan bisa nito. Bisa siya. Dahil siya na matumba. Padahal penantalan taatan ki kumatahay na mak dito. Tang situro. Pak Poren na pembantua. Salah satu sikap yang tidak mengakui keberadaan Allah. Ay, nabatungan kumadin to buang. Ya mo to, napogokan bang tutang melo na sa ano kay ninda kitay. Nindan tiroy. No? Dalam artian seperti itu. Makai butuh bang copenan na. Makada-kada solang, makada-kada angku, kada-kada taemang na tade kuma. Dito puang perangi. Hari naman natula padolo-dolo. Mengagungkan diri sendiri. Kinaya tumintu tole ingat berpusat pada dirinya tayo nalako puang matua. Keangkuhan inilah untuk taki kamalabiran na buang cokaleta mangka ade ulendi rarana kalina Kristus keluarga yang dikasihi dalam Yesus Kristus kita solanasan marupa-rupa kamatotoran na sorongan pong lako kalemi. Umben ko mikabataran tang di po kada tekadan na pong matuan. Tenupa tuomelo lan katuan mi siya katuan tamasolanasan.
Sabab mangka napokada pong matua. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa ya tu tau umpogokan pa porenda pong matua latuo tontong saya lakona. Ya tu penatang nga siya penggauran lan kamalilinan. Naben ki atu buang la tiro tu arang na. Tatontong bang pada salama pada tuolan kamarampasan umpangke umpudi siya umpenompai tu puang. Lalu itu akan katuan na sorongan lago kita. Dan lupa tekadan na pong matua meala inan lago kita. La birako Indo Tobalu tomatuang kune barang. Tontong bangko mi umpataru te katuan Indo. Ya tu pangandomi. Tontong mi patutun laku pong matua umpasambayangan terapumi anak ampomi. Muiraka ta mimisa lan kapatunganan. Tahaya to la menjadi sakalangan la tontong si pakaborok. Tontong siangkaran. Tontong tuolan kasiuluran. Si Pak Kadamilo, si Pak Pakilala Milo keden tutang melona. Tontong bang dipasangina lan Pak Kaborok na Kristus. Kamu mintu te anak tomate lan kasiuluran mi. Daripada itu Pak Pakilala la tontong ungkamasay umpakaboro te tomatuami. Tontong si pakaboro komite siulu. Misi kampela komi. Si kamali komi. La tontong tuolan kasiluran dan Kristus. Lapayan to ulendi buangan kadami. Ulendi penggauranmi. Ulendi kapatonganan milako puang matua. Siya kamu itu turapuna. Tontong bangi papayan tu parentana puang. Lameala inan tu kada siya bisaran na puang matua. Lantanga-tanga karapuan. Nasundun ni Pak Kaboro na Kristus. Pak Kamasyan na puang matua. Lantumintu na to. Bela na tontong. Mi kamali tu puang. Di kamase tupuang siya tontong kami kung katagui. Nalandi mo atun na sorongan ipong matua. Lampalimpun ni te batang rabuk na tomatuhanta. Almarhum Bapak Yakobus kan na barang tu malute di sabu di pokada dene na barang. Pogokan to ng kapatonganan ta. Kumalamale mo yung ako inan tumang ka na pasag ka keluarga. Inan na ni tahayan kasayan na puwang. Larampo ta materino. Una lagi. Mintu tuto makarituto. Mapatongan di orang malapit na puwang. Demupa tapo paranmu dan tukasya sanganta di surah lan buku kehidupan di dalam iman kepada Kristus. Selama 4 tahun dekat Tuhan, tontong kami ungkamase itu puang, tontong kami unturu lan kamanaparan belanda katuhan mi siumpu melo puang matuan. Di pakalabi tu puang lan kamakwasana. Di pakalabi tu puang belanda patunduan na lakorapu lan inan yate
Siya ko kita mintu panitia. Tanpa kuleki. Lama buku hapa ki. Kete na rondong ki pong matua. Ungkamasen kitu kamawatangan. Kapaisanan. Umpating kami lo tesara dan inan yate. Dan lupa sangan na puang tontong. Dipudi di pakalabi. Amin. Tatukku sangat tu. Dio olo malabi na puang. Tananungan sulit tarapa. Mananungan. Teka dan na puang. Mi pakaburok tongan kan tetong mi puang. Mi ada ikan untan day milo. Puang lagi penombay. Selako angkitu kilan terimo. Jemu pak kilalami ulendek ke surat madatumi puang. Unadekkan tuo. Makari tutup mak patongan. Mi sama banda-banda anak tua akan katuan merampaikan. Tak kira katuran no. Larampo mati kalian puang. Dan lupa teka dami latuo melo lan katuan kimas solanasang. Amin. May komita bendan tapo kada tu 92 kapatongan dan rasuli. Kupatongan tu puang matua ambek makuasa. Puang umpadada langi nalino. Sia tu Yesus Kristus anak tunggakna. Tu puang ta. Tu kamatotoran na pena masalo. Natambuki sia naladian Maria anak darah. Tu mangka umperasai pa di kapua. Pa parentana Pontius Pilatus. Dia ta maate na di periang. Tama parenta kamatian. Tona allo mak pentalun. Tuo sudah dia main mintu na tomate. Kende kelangan suruka. Unisung dio kanan na puang matua. Ambek mapasa. Na do main na nila say. Umpalaw. Kupatongan tu. Pada masalo. Kombongan masalo. Siya sabulele. Kasih pulungan na to masalo. Kadipadian na kasalan. Katuan na sule batang kale. Na katuan saya lakona. Amin. Kombongan masalo na puang. Nalambi atungna lalu sorong kipun di bolong. Namun sebelum itu, tapirang itu kadang na puang matua. Bunga na Tesalonika pasal 5 angka 10 saya laku 10 karua. La tontong bang parano pena ami siatang tore masambayang siya makure sumanga diona mintuna belanaya mutu paporean na puang matua lako kalemi tete dio Kristo Yesu. Amin. Ketubay bara lan katuano. Ketubay bara lan katuanmu. Kela katuranmu sia boyoko. Lamu surik na sauturong kona puan. Ketang mumpo manglay juga borona. Surik mirong kona bengko puan.
Dinraka paamu umpa boyoko Musa di magasaraka piatamu Suri kirongko na kitang payako Sia tontong benanilan kasendea Suri kirongko na benko Tentu akan mabanda mulan lino Damu selang dioren tubuangmu Sulit itu rongkok langkah tuangmu Karena saya rongkong Diberi kesempatan puji-pujian dari solo dari Sekolah Minggu, kemudian yang kedua solo dari PWGT berturut-turut.